Ricard Bru. El bruixot Estruc. Carrer d'Estruc. Placa posada per l'hipnòleg Ricard Bru, conegut en ambients esotèrics. A primeries del segle XV, hom anomenava aquest carrer de l'Estruc Sacanera, o sigui, de l'astròleg o bruixot sacanera. Estruc és una herba remeiera i un mot antic aplicat a astròlegs o bruixots. Aquí es venia la pedra escursona, posseïda de virtut, contra la ràbia i les picadures. Text, Ricard Bru. Ceràmica, J. Bono Bassa i Txell T. Ceramistes. 1989. Placa puesta por el hipnólogo Ricard Bru, conocido en ambientes esotéricos. A principios del siglo XV se llamaba esta calle L'Estruc Sacanera, o sea, el astrólogo o brujo sacanera. Estruc es una hierba curativa y una palabra antigua aplicada a astrólogos o brujos. Aquí se vendía la piedra escursonera, contra la rabia y las picaduras. Texto, Ricard Bru. Cerámica, J. Bono Bassa y Txell T. Ceramistes. 1989.